Nga ang kabuang nakaliang ka kalong ba piso ka UDP to ka UDP makalong matahay ka ba puros ka tuhi ngalaban kalong ki minister ka na po ka cabinet do ngalaban nakaliang kilong gentleman policy should not be gentleman. It depends on solution what kind of solution you should act. Bakay mo nga lai manalang jing UDP ka buon kilong gentleman kalong ba chusap ba to chalo biang baik balai way hindi tadi kena possible policy kena possible you have to raise what kena no biang hinam to paiba kan kamar res itu kadau syak no bare pre jo kataru paiba jo ngajelam me khlia hi kitip paiba jo khlia me khlia hi kitip kalong pa pidi so kami dang join menta ba UDP dang khatrik Disember ngadang join. I'm not a part of the UDP before that padon ba UDP kalong shwa khatpra along newly menta UDP kalong khatpra te to ka jingdon man nga ngalong tang nagaway ka long ba hakabadey bar ka ong paiba ka UDP don lang mata ba sarkar nga ong tang nagaway nga to sumay hindi kay gabay mga na jingay ka long ba nakaliang to ka UDP ka don lang maka sarkar de ka bas go ka ba mitnat ka komtre kam nakaliang NPP amar kamburom ya UDP na de kamburom ya partners ka badan po jong MD government na ka sarkar dino ta ka daw Nakaliang jong nakaliang jong pakag gi partners mata bali gi persya ek NPP markam buram ye gi panok la jong din ta kata ka dibi ko wen gi daw kapa pa nang tang nang ko apin posong ko hanu posto pa ba kaji posto nakaliang jong hi kong makalo mata pa ba jong don lang o gi don lang nakaliang jong ki nga nga ma hindi kay gi mga kalong ko molong mata hi kalong ba pisong ko u pilot ubanya ka plane din nakaliang NPP de kay gi kalong pilot identik ini kalau bandar ni juga kalau bah museum mantai man ang no pan hap kali nanon no kumno ko man nya ka plane unya ka man dito ka daw ka bala penong kalong ba ka ngila penong ba u pilot banyak ya ka ya ka flight jong ka MD government for kani jong class of IPS de ka long bolong rough in the meantime ka long immature in the sense he didn't take his colleague into confidence. Because of that reason, from time to time, that partners have raising voice against him because he didn't take his colleague into a same boat. Di hagbadi bat kani ru kai wai na kaliang tunga kalong ba. Iko mo kalong matahi darang yekran mataha kuning sokar. Boro department lapat ki dengan kaliang jong minister. Kilap lang nagaliang jong minister bukling at tengah mga pay na jingay kalong nga isnay. Balay na makikimlam man take any decision. Bro decision kalong lep lang kaliang chief minister. Kay ba kalong nakabilang jong ba siro kay ba nakaliang police department kalong can brief kalong yau. Can brief chief minister ki brief bedek yung chief minister. Tiga direction ka bangay kay ba nakaliang jong kalong direction ko no chief minister direct chief minister. Bande pa kibon kaman le akabadi pa operation ng tama serious ada ka jakat to tanagalang humanas da ka ibang susnay bopli mablay na marga lombo umtib iye di kanina pa usyahang ni ro nagalang humanas da bopli bokum along ba nagalang ju kalong umdan kanu ro ka bor kalong bandezait dala ka jong department tinga nga utang kata para ji siya kalay di manaju ubon khat agumay beda kabade pangasi belum matahi itong nakaliang jong ngarangkat bat ki ngasem rangkat bat ki dong kursian barat ba jonga hakni election gamata dikumtung la file bat ilong confident hi bat ngi scam galong ba unu nagakenti gamataru aku nyu trek mato benai pai ba nu nyu baji hado bakut bro hi guys scam kalong ba kada pungkira apa ka jebut pekat bro hi ka bom bomut kalong ba artrik anu 15 yang kumu MLA jong mulai constituency dia kata kalau kata ka bangang keren baling ken confident nomor san sinem nglat istom hai ka mulai constituency tigi pai baru ki scam halong nurem jing tristom des kam tamme kalong ba akapo ki development kum tu ya Padahal juga por kamtam for COVID. Nakalian juga ngam simla ino iki pagba. Asnem galong laya persyang maha. Ingat so kemen buat apa dengan COVID. Kebun giba
Skam kena mau ikhmat dari kiwei don kiba boleh la shimno don pada kiba pang la stom dengan so komen pada gislay jong bling don ha kacing ko cha tege e bukan don nak benta ki ngapi dia ki nongbut jong mulai konsumsi laduk ki khatras teng shinem hadu menta ki senior citizen agar pariki bagi alat yang ya long bihmat jong mulai konsumsi kamulai konsi kalong beri crucial na barok konsi jong jenahi pro kowe maka dia konsi ka ba kade ka konsensi ka ba ag bahe bat aju ka por konsensi ka belong beri sensitive namar ba kade konsi ka ba lapong ka beri reflect ya ka je pendri aba job of ti sokmi om tang jinbit jing jong ka mulai hot particular nam ka mulai dorkam ka adon kam ya ka jikir shan na yang kena mulai bat kum juru ka bentahi ka long jong pa na mulai ki pedu Emily juga mulai ini sah keren nak mendak interest juga jenahi bro kowe. Sorti ke bolong matahi ke long ba. To ka banikong na shapi kowe ka jing songsu jongsan ke banikong. Kamar ka jing roy jing par bat ka top priority ke bangang kwa ka long hakabdei bat ka civil subdivision. Tika civil subdivision ke long nakalyang jonga ka long ba. Ngala project aki sedam ibadat. Man peniwa ke mulai ka civil subdivision. Dekat jindon jonga kalong siya par ke sarkar mula pun convince ke chief minister na kiwei pan ai ke mulai civil subdivision de kumana ka lang jo pidan hi po assembly nakalang jonga hi ke long ba nakapos ko nga pag mau sarkar baka mulai ke lahi idon kam ya ka civil subdivision hapo mulai pihak ka bedai bat ha ka baidehi ba ka board pisah mulai ketika balong patam pihak ka mulai ke lahi Teka buat pisahi dengan mesti dengan bersyukur mereka dengan lajop election sautem dengan mi kendong baka buat pisah ke terekam bat dengan skam hi makan diganti bonum terekam hi ke buat pisah namar pi ka begang buat pisah terekam mulai kalong more than 50% diberi anang asta apa diberi anang asta apa dalam kam sarkar dalam kam dalam pan jong kam anu kam di expect kalau pat pisah Ngayon scam kalong panumdon jing hi. Banang kalang mangili. Along ba kamu pisaru ngi tangil job ya election hatan dengan tim mata. Nakalyang jong leader jong ka MPP leader jong sarkar dan yang pandat sangma. Jong asim leadership komoditor sngap mdei tang nakalyang o kandak ki sangma. Ka sarkar mensyuapi kumalong merek sarkar mensyua kawai hadin ka sarkar national government Ibaran pasti kelap nong pagi long diktator. Toto mukul long diktator, wan sekonda diktator. Tik apil na kaliang jongam, di paiba jonga jelahi baru kowe. Alat ke UDP bahkan ronik sarkar. Dan nak kaliang di paiba jong nai kan yo ka magic number jong ki ka magic number benok lai kowe. Scam ka kapori seperti nang nu ban yo magic number. Dega jing terang ka jing kwa di paiba jonga jelahi baru kowe. Menditang ni pakasi jentia, macam garul su. Alat ke UDP. Pada community ke long ba akipai bahi ke long ba sarah jika kum terekam terjam jong ni ke sarkar ka mentah iga bas ngos nai ke belasya nga sus nai bahai jong state skam gi belong concern nam ta kasik sus nai bah namar laban ong kum belong mentahi igum tu brio la igum nangalang jong ke sarkar NPP igum tu gi brio gi besong wai gi brio gi besong wai aja jaka bikin sungu bagi traying ke IY ki bik akan yang bahapin syong delami nang tu kira patiar rata nang sedang wateng teng mentau don teng don juga don sepaset don kifan rak monodong sedang teng kamu ngamut nang di kapua mata bagi gelong kapila bisa paro ki bisa ka pisar la daron upload baro ka bisa tinggal sus nai bahar jong itulah ke wah preng jong kata pinti dan liang itu dan diberi yang iban ron dia ke sarkar Wideti ke longkwat ke mana kalian juki ni kan omro kelap dong kelabam khot bisa baro masih bisa berkhot dengan si persyang kemudian kom nak kalian juki benda tawat kawat alun ke memaki la syam nak wal bang along hajar krur wal bang ngim skut nang nungin yo bangin nang dia juki ke bangin siu even dan ngai tu community ke long ba ke por seperti pada community ke jingla kan UDP ke kan nak por bang community kaman nak kalian jong pai ba jong jela ke om pai ba jong jela pada kapor ha bade bat nakaliang juga hapo juga house laken spang lapang laken spang kan ke justice welfare fund kapan nakaliang sukar
Ermak sa kata mereka bersusi kalau atak ermak jom kaya jenis berfan musim na pentreka mundan mundur bayu benefit community ba UDP kan wan community ba boro-boro we will take care everyone to confident Kedun UDP ka jeng ka MD. Tilada ka wan nga maksud magdit. UDP kan prefer manitry ka TMC na bagi NPP. pi kumolong matahi ha badi ba sorkahan kita barabadno banitray dan nakaliang kasyong ba kalong nakaliang jo party ng design ino bantray ndray nakaliang jo ngasimet hi kanong kay gabalamat ngajukan lah hindi si public meeting eskamret ng mga nakaliang jo ngihingi ong ba nai NPP nai TMC nyombe ka bom tegmut barani pili ka mangim kadni mata kadni pa iba mata ula persya NPP dadangin ng tray NPP nang tray menta mark NPP kalong bang IP3 mata kalong ya jadi kita tengah hina na juga kalong very much against manglagi kalong ya karukom trekam trejam jok hindi na katang kamlong karukom trekam to ji pawi kam don experience dan don experience kanumlong kam ni nom ta borok no experience ke baling ni tre kita gibri bagi lamat ilamat gi mengilamat kan ni matang ji pa baling ni tre kita nin hapan ni sampai bandung se tre ka bandung bangin siya bangin ya tre te ka syong hina kalang party manam don president party I cannot decide what is with whom we will work, but it depends much with him. But even then, from my side, I'm very much against working with NPP in the next formation of the government here in the state. No, taruh bang tengang pisutu whatever you ask me in my personal opinion. Tengang asyong sibet kebolong matahi menteri NPP dan laksong opposition. Mablay na marba pisutu katni matagali katni matangilan kan makila kena penista mo pa hadu kata. Tentang ini terilang barki. Teka buat kamut kemudian jimut. Tingidan kami minta jingkela kalau ngidan kami beriu jingkela. Ni sarkar dan kami jingkela. Keteng jong sarkar kami kelau beriu dan kami kelah. Kata beri kuat ni. Kamu close yang option ban itu ke TMC. Ika mo lang mahika bantak basa da kang ngangalakan mene kalong ba. Dahikan spang ke TMC. Ka TMC kalau kamu tu sim ka TMC kalau uju beriu wala lamun siya ya ke sarkar. Kalau kamu mene Dotong mukul mentang long leader jong ke TMC, mensya long leader jong ka ANC. Jadi lamat hak pot jong lapak sang kata. Paling sang kata ni isu yang jadi pedio. Apot jong mensya kalong hak pot jong don busi minister kata ILP kam jemi. Mentar long syuk don kam ILP. Hendak ke tiga kata ini kalong kini gibri kalong double standard. Tunggu ni gibri mungkin ala. Don kam ni kejing kala. Pari hibiliti ko pa iba amdaw na kam start. Tingin don kam ni kejing kala bara. Jelah ni bara. Ni haka bani baka CRP ka bani CRP kam ang tangan ko way nakaliang jo nga hi haka bani baka ni issue to man ka post ka pong laris ko assembly nameng CRP kam ako assembly nga ris de haka bani baka ni issue ka lang ba nakalang si minister le politics nakalang si minister le politics din nata ka daw nga ngam interfere show ngala leki bagin ngala leki kalau bagi kaya baga decision leki Isutu agar beri issue di sangat demand from time to time menweng no assembly ki ongweng apa feel pada ki kita nak politics kita kadang ala haki tengam si I pressure shoot nomor ngakwa ngapika kan politics si trekam inde shu omba mulai kitim maka politics iyo kata ba mekile dapat pa ko mulai jingim sida kada kam simpoi